phakathi komkhandlu kaNkuluNkulu wamaNazaretha angcwele enyangeni engcwele yomhlangano ngiyayikhetha inkosi enkulu yamaNazaretha. Lapha zihlobo zenkosi sisendaweni enzima kaNkuluNkulu. Ngiyacela kuNkulunkulu omhle wasezulwini owangazingiseli ihlule esifeni sikaMame, wazazi neindlela zami zokuhamba kulomhlaba, wasazi nesikhathi sami akayongibiza ngaso, walwazi nalolu usuku lwanamhlanje ukuthi ngiyawuguqa kanje. Ngicela ngisize ngoba mina ngumuntu wasemhlabeni okhuluma yonke into, ohamba noma yikuphi, nokubuka kwakhe akaneselibi, nokucabanga kwami okubuye kuphambuke. Kodwa kulo mzuzu ngiyamenyusa uNkulunkulu nani maNazaretha, ngiyanicela ukuba ninginxusise uNkulunkulu ukuba lento ezofunwa ngamaNazaretha kule nkonzo yasemini akenze uNkulunkulu amaNazaretha ayithola. Ayibonge Nkosi. 71 Nkosi yami ubungithanda zingakaqini awizindaba kwaphakade umhlaba ngifundela incwadi kaMathewu we12 evesini lamashumi 43 ngingumsebenzi wakho wasendulo ingakaqini Yama
12:43. Khona isikhathi esifikela iNazaretha ekholweni kwalo likholwa nje kungekho nkinga. Nxa umoya omubi ephuma kumuntu Kukhona isikhathi esifikela ikholwa ukuthi ilizwe liba nothando lokuthanda uShembe. Makufika leso sikhathi kukhona umoya ophuma kulo. uyadabula izindawo ezomleyo. Lo moya ke uyayuphume udabule indawo ezomile ezizingwadule. Ufune ukuphumula. Ufuna ukuhlala lo moya ngoba sewuphume ekholweni eliyiNazaretha. Engakufuma. Bese ungakutholi lo moya. Andi ukuthi Kodwa inkinga akasuke ithembile. ngobuyela endlini yakho. Uthi liyofika usuku la engiyobuyela khona endlini yami engaphuma kuyo kuyiNazaretha. Engaphuma kuyo. Yebo. Sefikile. Uma ebuya lo moya endaweni ezomile ezizingwadule ezofuna indawo kuwe eNazaretha. Ayifumani ngenamuntu. Akufice ngesabatha wenebe sandanezwe ulalela inkonzo iphethwe inhlaluthe waSibiya ungenankinga ndawo umuhle nje obumuhle nje. Ishaneli. Akufice ufaka umNazaretha wakho nefoto nomgeqo nomqhele ungacabanga isono ucabanga onyazi lwezulu. Ihlotshisi. Akufice emphefumulweni wakho ucabanga ukuthi konje ngagibeza bani eyovala umhlangano ebuhleni ongasebenzi. Khona hamba thabatha. Hayi usakholwa lo muntu. Hey maNazaretha. Khona hamba thabatha abanye umoya bayisikhombisa. Athi ngoba usakholwa. Ngoba uselikholwa. Ngoba usayacabanga ukuthi khona umuntu lapha endlini angamsiza ngosizo bese engatshela umuntu angihambe ngiyofuna abanye umoya abangaphezulu kwalo muntu. Ababi ukuna. Ababi kakhulu mhlambe wathi mawuphuma lo moya awuyisela ayofuna umoya ukuthi ubulala abantu ke manje. Mhlambe waphuma lo moya wawuhamba abantu kuncane uhamba akuthola aphuma uyikho ayofuna abanye umoya ababi kakhulu abenza ukuthi ugovuza abantu. Ngoba lapho khona abantu abanethalente elibi abaliphiwa uLucifer lokuhleba khona umuntu ohleba azahlebe ngamehlo. Khona umuntu okwazi ukudikadika uhleli naye ngamehlo nomngane wakhe baqede bathi nya uzucabanga ukuthi bakhuluma kahle kanti baphekwa kwakho bayahleba uhleke nabo kanti iphekwa kwakho indima kuwe. Ambalanda abanye umoya athi akwenele angiyofuna abanye umoya ababi. Khuluma ngene uma bebuya kuwe khona umuntu onenhlanhla yenhliziyo enhle kodwa usuyashintsha mawumbuza ukuthi washintshwa yini atha amaNazaretha ayahlupha ngashintshwa amaNazaretha wabuya umoya sebabuya sebeku-8 kuwe wawusuyashintsha amaNazaretha Bahlale khona kuwe kuthi ukuphela kwalo muntu kuthi la uphela khona kubi kunokuqala. ngiyabonga Ngoba njalo kuyisizukulwane esibi kuyoba njalo kubantu ababi. Khuluma wena Nkosi yami khuluma wena lenhliziyo yami mina angedwa awuzenge
ehleni ngesikhathi sikaNambala 3 kwafika umuntu ethwelwe ngengubo wathi bayibikwe enkosini yamaNazarethe kuthiwa nangu umuntu luDwamba uyagula ugulela ukuhamba uyayalezela yayisithi inkosi imqukuleni ayosebenza eyigawini isho uDwamba shanga uNkulunkulu yathi akayosebenza eyigawini kodwa nimbeke esigawini samakhosazana yayisiyathathwa lento iskeleton samathambo iqukuliwe yafika beke eyigawini yayinqempula utshani njengezwi lenkosi belekela linqampuna utshani kwathi ngesikhashana yathi inkosi yamakhosi mlandeni abuye wathi mayefika phambi kwesihlalo yayisithi inkosi usuphilile inkosi ibusise wavuka amakenyaka boNkulunkulu amen ileyo ndaba maNazaretha enxa sithola leli thuba esiyakuyibabaza siqhenye ngayo singabi namahloni kukhona ukuthi uguqiswe kanje unezono nawe ziqala noma ulele kodwa ufuna kulowo mzuzu uthi shembe angibe nguwe manjena noma zikhona zimanikiniki ngizazi kodwa khuluma Nkosi ngoba kusuke kungafuneka indaba kaSibiya kufuneka indaba kaShembe makholwa esezwini amahle sengihlala phansi ngale nkathi siye entabazwe ukukhukhula ngoko makholwa okwathiwa kuyosala oshonelwe endlini kusho inkosi yamakhosi ngiyakhumbula ziphuma iy'moto kuphuma amabhasi kukhona babahamba nangey'thuthuthu bayobona uNkulunkulu sathi masifika emagaraji lana esetha kuwokuqala lapho esizokhonta impela siye entabazwe emzini kaShembe sizelule sithenga ama-very nice thugudi ukuthi asithithivethe kahle emontini yasiyifethi imoto kanti yisuka uNkulunkulu yathi mayifethi imoto esasihamba ngayo ngase ngibamba sengigcwala igaraji ngifuna imoto ayamfikisa entabazwe ngase ngidibana nemoto eyi-twin cab kanti ensizwa yakithi kwaSibiya ayigcwelele imoto kushoda isikhala samphakathi weMaNazaretha uphi uSibiya uguqe Sibiya ngibona ukhona uguqa mfowethu nathi mangena kule moto wathi uyiphusha ubafo le moto sibheke entabazwe wasengena ucingo ephoketheni kuye luphuma ekhaya ucingo umakoti uzethwele sekwedlula iy'nyanga kubeletheki akwaziwa ukuthi yini inkinga iyinzuku ayikeyi luthi ucingo isimo sesisibi kakhulu kunakuqala sekungenzeka noma yini phakathi kwengane nonina wengane wayesemisa imoto eceleni komgwaqo maNazaretha uShembe uNkulunkulu uzozwizwe lento ngifuna mawulalele ama-social media bethi uShembe umuntu uthi vala Nkosi indlebe zami awungingalizwa ngalizwa izwi bese ivaleka wathi mayipaka umfowethu le moto yasekhaya zaseyomzela phakathi zithi uNkulunkulu size kuwe asifisi ukujika Nkosi sicela umakoti abelethe sase siyaqhuma sabheka entabazwe safike sakhonza entabazwe nani khona maNazaretha sathi masiyonikela wawuhamba phezulu emoyeni uphethwe ngabantu ngabacela ukuthi abaqukule ngoba uningi babantu ihlabelelo wasasindiza phezulu ungazi noma usesontweni noma ukuphi sathi masibuye sase sidibana nomfowethu lapha ethempelini wasengibiza hawu mfowethu yebo mfowethu uyakhumbula sibheke entabazwe ngicela umthandaze emontweni ngithi yebo wathi hey uShembe uNkulunkulu umakoti wabeletha ekuseni wathi mayibeletha ekuseni cela niyibambe kahle le ndaba maNazaretha ekaNkulunkulu ngaphambi kokuba belethe uthi kufika umqali wendlela luthi uswazi ngamaphambo lophambizazi lalela
yithi thina boshembe besiphethe uhlelo lokubeletha kwakho senze ngamabomu ukuthi umntwana kube nedelay ukuthi atholakale ngoba besifisa ebebhekwe izingelosi ezisemzini wami eNtabazwe into edala ukuthi kube nedelay ukuthi beziphi izingelosi emgwaqeni zihlenga abantu abaya enkosini yamaNazaretha lesikhathi ke kunedelay bathema beqeda ngabantu abaya emkhosini waseNtabazwe bakuma bezobelethisa umakoti ngakho-ke le ngane mntanami ozoyibeletha ngizoyiqamba igama ngoba ingane yami yesibusiso ngiyibusisile igama lale ngane uNontabazwe mntanami le ngane izohlakanipha ukwehlule emhlabeni eManazaretha thina siyamthanda lo sithanda lo no ngaka manje na ikhona lapha entombini ka25 ihamba ngenyawo igama lo Nontabazo njengokusho kwenkosi yamakhosi akabonga uNkulunkulu sake zaphuma lapha insizwa ngomunye unyaka zaphuma za eJohannesburg lapha ehospital ziyobona umfoka Dlamini owayelele phansi eyaleze kusho yahamba zaphuma ngo2 emva komthandazo wesabatha azilindanga inkonzo siphuthuma ngaphakathi ngikhona phakathi ngoba angifuni ukuthi njalo ngihlale ngithi ngixoxelwa ngize ngigcine sengumsalazabiwe igama la khona abantu abahlale bexoxelwa lapha hawu uNkulunkulu wami uqinisile hawu ngempela njalo lena ngikhona sathi mayifika laphana Manazaretha ingcwele samfica uDlamini lembhedeni kodwa sathi singena ngengoma lapha ekhaya kaNkosi yethu Simakade wayeseyavuka esehlala ngeziqi bathi masehleli ngezime sase zimround insizwa zezulu ezinhle amambambatha awuNhlanhluthi awuManazaretha naze nabahle insizwa ngithanda masenothandazela umuntu ogulayo ngithanda masenishaya umgidi sengihamba iNhlanhluthi sengishaya umgidi sayilele insizwa yezulu afuneka umuntu njalo uhlale lezinto akabhizi ngazo ngemkhosi enziwa ngoba akafundi lutho uhlale ethithiza nje evangelini esiwaleni nale nabantu abangathishu ngoba uzofunda kanjani uhlele ekhoneni kuyo practice uthi uyapheka wena kuyo emshadweni uyobona umamkhulu wakho kade wamgcina kakhulu unomhlangano njalo yikho makushoniwe ke uvela ukhala eqala udlulosi sibakho mawumfana ufuna uhamba izinto makuthiwa unolala nathi hamba kulala nathi ufike uyofunda uthi oh magula umuntu kunolala nathi kwenziwa nje ngoba ngelinye ilanga uyoba wedwa uphenduka isithingithini bese kuthi ushambe yathithiza kanti uhlala ekhaya ukuba ngikhona esontweni ngabe ngithi umnqolo ogombotsheni wathi mayesevukile uDlamini esehleli pheka umbhede kwi-stress lesase esibhedlela umbhede wakhona ugogo lolu
wasekuhlabelela inhlansuthi ngeke ngisho yahlabelela u-119 yathi thina siyamthanda lo sathi masivuma wanyakaza uDlamini kwangathi uyaphila wathi thulani nibuya sandanezwe nisuthi itambu nizothandazela mina nihlabela kanje niyamazi uDlamini ukonko ololuthi malifunda umthandazo wokulala uwehla ngo-Hancock uzwe njengoba unjalo umthandazo ngiyamangala nje umuntu umehlabele hoke ngathi redheneke esiteshini ngoba uma uhlabela liqasho ulizwi uma usesigodini sosisi uyozwakala ngezwi ukuthi usibanibani ohlabele kodwa akahlabelele ezulwini sesigodini sosisi manje uyakhenya athi ufuna ukushuthwa uhlabele ufuna ukwenza i-content yikho uyishona yabona mina ngukhanga ubona umthandazo ngokugazuluke ngenza lesihogweni makuyisabata vele ngiqashwe ngawo phakathi athi uLucifer kuhlatshelwa-ke laphuma phela ngiyoxoshwa esihogweni mase ngitendebula umthandazo wesabata phakathi kuyothiwa kuyona ingoma yalesihogweni iyashisa le ngowutendebule buti omdala ngithi ngokuba ungene kanjani lapha emthimbeni wakithi ngoba siyazi le ngoma ngithi ayingene ngonyasi bese kuthiwa msenini kube ebuhleni bese ngishona khona kodwa kufuneka ukuthi ungaqheli yasithi lensizwa nizothandaza nisuthi itambu yasilibamba ivesi kwangathi kuhlebuke usilinye esibhedlela savuma kwangathi gula thina kwaphila uDlamini wathi bayibambe livesi yechorus izwi ladlangezela lenze njalo kuhlabelela isiguli wathi mayeqeda ukuhlabela wayesakhipha ishumi loshela leli mhlophe walibeka phezu kwebhayibheli washo la mazwi wathi nyazi lwezulu shamba ungcwele sengigulile sengicela ungithathe ngiyophumula ukubheka wasempumalanga ziyamazi insizwa engabona onyube wakhipha uThurande ekhikhini wathi shamba oyingcwele ngesula amazwi kaDlamini sicela Nkosi uDlamini sisamdinga emgidini siyamdinga esabathini sicela ungamthathi sasithi ameni sathandaza sabuya kwaba yisonto umsombuluko usibili ngolwesithathu wahamba uDlamini wathi hambile uDlamini sihlobeza inhla zenkosi ngaleso sikhathi sasisahlala lapha sibheke ngapha abashumayeli behlala lapha ezansi ngomuthi kwaba uLwesine kwaba uLwesihlanu kwaba yisabatha saphuma lapha ngo-2:30 sayemoshwari sayolanda uDlamini ngoba wathi esezohamba emhlabeni washiya umyalezo wathi bosisi bami ningamngcwabe ekhaya eNewcastle anomngcwaba la eGoli ngoba ekhaya kunomsindo bazokwenza indlela yami yokuya kushembe yeduke ngomsindo wabo kambe wena uzwa samlanda emoshwari samusa ejipi lapha ehholo safike sambeka sabamba inkonzo kusukela ngo-6 kwasekuseni ngo-5 laphuma ilanga sibamba inkonzo kaDlamini kwaba umsombuluko kwaba uLwesibili kwaba uLwesithathu kwaba uLwesine kwaba uLwesihlanu ngesabatha wafika uDlamini kumshumayeli wathi mshumayeli hambe einsizweni zika-23 zasethempelini ufike ungibongele uthi ngihambe kahle ngimbonile ushembe kwelizayo ungemukele kodwa into akangimukelele yona uthe inhlonipho ebenginayo ethempelini konje mina ngingabongwa ngayo kambe wena ungabongwa ngayo ileyo ndaba maNazaretha esifisa uNkulunkulu ukuthi asizwele esifisa ukuthi uNkulunkulu asiphe umusa wakhe njalo asenze sibe nenhlanhla kodwa into engikhala ngayo maNazaretha noma ibandla lilikhulu kangaka kodwa phakathi
kwamakholwa enkosi yamakhosi kunomoya ka-8 awukho umoya kaNkulunkulu. Kunabantu abaningi abanomoya abawu-8 phakathi kwethu. Ngeke phela amaNazaretha uma ngixabene nawe odaba lwethu singalulungisi sobabili ulithathe uluse ku-TikTok liyokhulunywa abantu abangakholwa thina singamakholwa. Angithi thina sinomshumayeli phambi kwethu nangu baba uNgima umzeka inkunzi kaMshumayeli. Amen. Hayi. Manje inenkinga nanangu baba uMthono kufanele sobabili sidonsane ngengalo siye kuMshumayeli akhuluma udaba lwethu sobabili bese silu-ayina ngomoya wokholwa. Makufanele kungena abakithi abangene odabeni lwethu hayi kodwa abantu abangakholwa belikhulume ku-TikTok. Pho lento esiyenzayo maNazaretha hlangothi zonke akukhethi lento yokuthi mangukweleta uthatha isithombe sami ngifaka umNazaretha ngifaka ifoto lonyazi nani ngifakile ngifaka umgeqo nomqhele wenkosi uthatha isithombe sami usipheste ku-YouTube bese uthi nasi isigebengu siyangikweleta bese kukhomenta abantu abangakholwa bethi vele kwaShembe kugcwele iy'khohlakali. Uthini ngomsebenzi kaShembe? Ubani ozodifenda kuze kuguga amakhokho sidifenda leyo ndaba ngento yenza amabomu. Uyabona ukuthi umoya ethi uhatile awukwazi mfowethu ukuthi umkhokheli ukhona umshumayeli ukhona kunezinsizwa lapha endala ezingobaba nazi impunga phambi kwethu zingalimela udaba lwethu silukhulume ngokukholwa ulusaphi ku-TikTok. Uyabona ukuthi usahlambalaza ibandla kakhulu kunakuqala. Uyisaphi le nkolo yahlushekelwa kangaka anthi ubaba omkhulu welele emahlathini ulipostela lelinye ikhola ubuhlungu awusahloniphi ngisho ingubo emhlophe eliyifakile uthi sengizwela ukuthi ufake umNazaretha angcono ukuba ufake iy'ngubo zakhe awunandaba nalokho ngoba ufuna i-content ngelinye ikhola. Konakelephi maNazaretha yini kangaka maNazaretha? Khona lokhu kudansa okudanswa ngamakholwa kuze kufakwa ama-like ekholwa ligqoza phambi komhlaba usisaphi isithunzi salobu bungcwele obaziwa ngenhlonipho nesizotha saqina kangaka maNazaretha? Hayi. Kwakungenjena bantwana basezulwini sibili inkosi busenikizwile
khetha unyazo lwasezulwini. Amen. Ngiyayicela intethelelo engilozini yesabatha ukuphambanisa imisho esihlawelelweni. Bengingahlelile bangcwele ukusukuma, kodwa ngibona baba ngathi bebesaqhelile ukuthi babe seduze nombhobho. Amen. Ngibe umunye obenenhlanhla okunyathela emzini oyingcwele. Emzini wasebuhleli. Ngangena emotweni kobaba ngaphutsha ngafika ekseni ngesonto. Uyaphila uJehova maNazaretha. Ngeke ngambona bangcwele uShembe. uShembe uNkulunkulu. uNkulunkulu uShembe bangcwele. Sengathi kodwa njengoba sithi amen ukuthi uShembe uNkulunkulu, nemizwa nezenzo zethu zingasho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ike injila khanja bangcwele ibuya ukuyobusisa imgidi. Ithema ifika lapha ngasesangweni emzini wasebuhleni yasiyama imoto yasiyehla emotweni yasehla ngenyawo. Ngeke ngayibuka inyembezi zagcwala amehlo. Yehla yembetha intaba yepheza, yembetha amakhosazana, eshaya zonke imfijoli zasezulwini. Ithema ifika babamkhulu yasibheka kuye, yama yabheka le nangu babamkhulu emgwaqweni, yasiyama ibheka le yashaya phansi ngesamlela yabheka phezulu, wathi yasuka yangasuka cishe kuphela imizuzu eyishumini imile nje babamkhulu ikhuluma naye. Ngayibuka bangcwele ngahalalisa kade ngihle nginosizi uNkulunkulu wasibusisa ngomntwana emzini kaBaba bekuthi uzoya yini isibhedlela iGrace ngolwesine. Ngase ngithi ngihambe ngiyoyibika kuJehova ngiyothi inkosi ungavumi. Ngempela uNkulunkulu wavuma. uShembe uNkulunkulu maNazaretha. Sengathi abantu abasha kungaphila kithi uShembe uNkulunkulu siyeke ukuphosta uBaba. Ngoba akukusizi ngalutho ukuphosta uShembe ku-internet. Akukuniki lutho. Siphambana noShembe ngento engasenzeli lutho. Ungcono umuntu othi hayi isono sami kodwa ikhona lento ezizuzayo. Okubuhlungu asizuzi ngalutho. Usumpostile uBaba bese bayamthuka kuma comment. Wathi uShembe inhlamba athuka ngayo mayipostiwe uyibhala kuwe. Ngayibona indlela yomusa ithema ijikela ngale ngothempeli inyuka ngapha kababamkhulu yaphinde yama futhi. Yaphinde yama imizuzu yama sahalalisa kodwa kukhona abantwana bebemile. Sengathi bazali bethu singaqine ekuthena abantwana bethu sibafundise. Kungcono ngoba mhlambe ngagala wena kodwa senginabo abantwana omunye wezunyaka oqala nje university. Sengathi abantwana bethu singaqinisekisa ukuthi siyabafundisa. Le ncwadi ebesifunda manje ikhuluma into eziningi. Ukube kuthiwa isikhathi esikhona bengizoyifunda lapha ku37 no36 la khona uShembe asibhalela wathi uma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzalo wayo newa igazi lasosono lobhala kuwe. Mawunengane okhipha imali yakho wathi ayihambe emhlanganweni yeNkulunkulu ingakuguqeli kwa wena. Ucabanga ukuthi uShembe izofika imguqele leyo ngane noma izobuya nesiqalekiso. Izobulala umuzi kababa wakho. Masithi uShembe uNkulunkulu maNazaretha wakwaNkulunkulu lapha emazweni akithi ngwasemsinga mina emachuneni umzwakithi kusesimangalisweni omdala kusemzimoya. Wathi uShembe suka emzomusha wasethi usahamba usayemzimoya usayobona imbuzi zakhe wathi mayifika lapha kuloya muzi kwaseguqa indoda yakwandawonde emazweni akithi yathi iguqa embengeni ayiguqanga kuShembe siqu yanikele embengeni. Yayilahlekelwe lensizwa umntwana wayo wayezela eGoli ezosebenza uthema ifika la eGoli waseyanyamala. Inyanga isikhathi eside bafuna abadela kodwa ebhedlela nasemajele nakuphi bangayithola lengane. Wasehamba lo babezwa kuthiwa uShembe uNkulunkulu. Ngifuna uqinisa bafowethu nodadewethu abakhona la endlini abangayembethe lengubo ukuthi impela la bafike khona kuphelele kodwa kufuna ube nethemba eliphelele. Amen. Ngiyadabuka makune eNazaretha egqoke lengubo elinentambo esihlaza enanesicamelo lesiqini. Ngesikhathi uyifaka leyo ntambo nalo wakufaka wathi izokusiza ngani. Isikusizileke kulokho ezokusiza ngakho wawusuthi uShembe kushuthi akayena uNkulunkulu ophelele kuwe. Ngoba uShembe masithi uphelele maNazaretha sisho ukuthi kahlulwa yilutho.
Phola libhando lifakayo ucabanga ukuthi uShembe yehluleka ukwenzela leyo nto leyo. uShembe usindisa abantu bedudula ibhamu ungaqhumi. Kufa abantu abanengcaba eqala ngapha sizephume ngapha. Wena uphuma la kule ngubo yofaka ingcaba futhi. Awumethembi Shembe wakho. Shembe wakho kaphelele. Yabika lensizwa yasemazweni akithi kwaNdawonde yathi ngilahlekelwe umntwana wami. Ngiyacela ukuthi uShembe enze ukuthi ngimthole. Yahamba yaya kubo. Mhlambe ithemba engenalo kodwa ngiyacabanga ukuthi ayinalo ngoba ngicabanga ukuthi ayisihambe zonke indawo abantu abathaba besenkingeni beqalekizwe. Ukhona umuntu ophuma kule ngubo futhi aye kulezo ndawo. Phela amaNazaretha asegcineni la. Ngoba ngoba uShembe mawuzophenduka uyakiyeka uyishayisa zonke indonga lezi uthi usudelile bese kudonse kubeka la. Uphinde uphume futhi. Ithayilele lensizwa yakwaNdawonde ebusuku yasiyakhala ifoni yayo phakathi kwamabili tolele yathi kodwa ubani lo ngibangela isicefe ebusuku angangilele yayiziba yacisha phinde yakhala ithi yakhala kwaze kwaba kathathu yaze yayibamba kuloko kwesithathu yathi ubani kodwa lo ngiphazamisa ebusuku wasethi lo khuluma efonini wemnumzane wena ekade unikele emini waselizwiswi izofika kuwe nakuyimizwi waselizwa lo baba ukuthi lelizwe ngathi lalo yababa kade khuluma kade ngikuye emini ethi inkosi sibusise wathi yebe mina uthi usafunani ukukhuluma uyafunani ukukhuluma nomntanakho wathi ngiyafuna ukukhuluma naye ufi baba wasethi bamba kancane nangu khuluma naye yasikhuluma lensizwa yathi yebo baba ngomoya phansi wathi awukodwa sibanibani sesikufuneka wayapi ithi lensizwa ubaba ngiyaxolisa ukutshela lokho mina kade ngafa ngahamba nabangani bami sayobamba imali eCape Town sayithola imali sathi mase sibuya base bayangijikela endleleni bangibulala bangilahla lo Shembe othukwayo ku social media okuthi umuntu ukwazi ukuyezulwini kubantu abafile afika athi khuluma wena nobaba wakho amfonele engenazo nezinamba zakhe kodwa bathi umuntu nawe uthi umuntu nje ukufaka intambo ebomvu phela vele kuba uNkulunkulu ngaba uyifaka intambo esihlaza uyiNazaretha ngeke ufake intambo esihlaza esinqeni uNkulunkulu ophelele masikhuluma nje iqiniso kube phansi kombhedo wakho nje kunodengezi obuye ulufakile amalahla ufaka into eshunqayo kilo ukule ngubo kanjani kanjani maNazaretha hawu mntanami kodwa manje kwenziwe njani ithi uNkulunkulu usefikile wathi baba uyangifuna sengashona ngicela ningenzele umsebenzi wokufihla kwami ushamba uNkulunkulu ayibonga inkosi ayewavusiswa amazwi amen uthelani
uyiseli